Iyi ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi cyane, by'umwihariko abakunze gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda, kuri Instagram ndetse no kuri Twitter. Ni inkuru rero igaragaza umusore ukiri muto mu kigero cy'imyaka igera kuri 23-25 yitabye Imana. Gusa nubwo bakomeje kugenda babikomantaho, nta makuru ahagije igeze ashyirwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, aho bagaragaza gusa ko yitabye Imana. Yagize ati Allah akoroheze, akubabarire aho wakosheje, agukubire aho wagize neza, atakurinde ibihano byo mumva, ati gone too soon, ati mu by'ukuri ugiye hakiri kare. Urupfu rwe rero mu by'ukuri abantu batandukanye, harimo abakomeza kugenda bavuga yuko ashobora kuba yariyahuye cyangwa se yarafashe mu by'ukuri imiti ishobora kumuvutsa ubuzima, abandi bakavuga yuko ashobora kuba yarafite ikibazo cya stroke. Urebye nk'amagambo yanditse kuri Instagram yiwe, yagize ati smiling pictures don't mean we are happy, ati mu by'ukuri amafoto tugaragaza duseka ntabwo aba agaragaza bya nyabyo ko twishimye, ati ujye ureba ku nshuti zawe, ati check up on your people you love, ati abantu ukunda, ati be nice to strangers, we are all going through the things, ati mu by'ukuri ugerageze kubabera beza, ati kuko ubu ni ubuzima twese dushobora gucamo, ati umuntu akaba yabona ko imbere inyuma umeze neza outside, atariko imbere nyamara ari ikibazo gikomeye cyane. Yagize ati we are all hurting and some of us are just good at hiding it, ati mu by'ukuri twese turi abantu babara, duhura n'ibibazo bikomeye cyane, atariko bamwe muri twebwe ntabwo bajya babasha kubigaragaza inyuma, ati kubera yuko ati just because we are expected to always be as the society wants us, kuko tuba dushaka kuba nk'uko society iba idushaka. Yagize ati just because you asked someone ati how they are, ati kwera iki, ati nose kwera iki ubaza umuntu kandi afite ikibazo gikomeye cyane akakubwira ko ari fine cyangwa se akakubwira ko ameze neza, ati mu by'ukuri ati ntujye wita cyane kubyo kuko ubona umuntu cyangwa se kubyo akubwiye ku nshuro ya mbere, ugerageza winjire mu buzima bwiwe umenye niba nta kibazo yaba afite. Abamwe rero bakagaragaza ko ashobora kuba yitabye Imana azize urupfu rusanzwe, iyo ndwara ya stroke nk'uko bagiye babigarukaho, abandi bakavuga yuko yaba yiyahuye, ndetse bakanavuga bati no by'ukuri leta y'u Rwanda igerageze ikore ibishoboka byose, yongere iganiriza urubyiruko, yongere iganiriza imiryango, ku buryo ibibazo by'abantu bakomeza kugenda bivutsa ubuzima byagenda bigabanuka muri sosiyete. Nubwo nta gihugu na kimwe ku isi kitama abantu biyahura, ariko byibuze aba bantu bitakariza icyizere, abantu baracyari bato, niwe Rwanda rw'ejo, niwe mizero y'igihugu cy'u Rwanda, ariko ugasanga ku myaka 25 ivukije ubuzima. Navuga ko aba ari ikintu kibabaje cyane. Hari byinshi igihugu kiba gihombye kandi cyaranamutayeho kuri iyo myaka yose 25. Kuba rero aba yivukije ubuzima ari byo igihugu kiba gihombye, kandi navuga ko abatari urugero rwiza. Akaba rero ariyo mpamvu abantu bakomeza kuvuga bati leta y'u Rwanda biciye muri Mije Prof bakomeze bakora ibishoboka byose, baganiriza imiryango, baganiriza abantu, urubyiruko cyane cyane ruve mu biyobyabwenge, ruve mu biki byose, kugira ngo ariko twakubaka ejo heza hari imbere h'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Turebe mu makuru yanatandukanye akomeje kugenda avugwa muri aka kanya. Babwire yuko umusirikare wa UPDF n'igisirikare cya Uganda yiciwe mu kabari azira umugore, niyo makuru agiye hanze. Igipolisi cya Uganda muri Jinja kiri gukora iperereza ku rupfu rw'umusirikare wa UPDF wiciwe mu mirwano yo mu kabari azira umugore. Umuvugizi wa polisi yo muri Kila witwa James Mubi avuga ko Private Michael Kwewana w'imyaka 39 mu kigo cya gisirikare cyitiriwe Kadafi cyo mu mujyi wa Jinja kuri wa kabiri ushize yagiye muri Kamuyodisa Bar and Guest House iherereye muri zone ya Bwase muri Buwenge mu karere ka Jinja, akarwana n'inshuti ye yitwa Zakayo Ngobi imyaka 23 bapfa umugore utaramenyekana magingo angaya. Ati pereza ryacu rigaragaza ko Ngobi yaba yarakase ingoto, ati Kwewana akanamutera icyuma mu nda. Ati polisi yageze ahabereye icyaha, uwahohotewe yihutanwa ku bitaro bikuru bya Buwenge mbere yo koherezwa ku bitaro bya gisirikare bya Bombo, aho byatangajwe ko yapfuye nyuma y'amasaha make. Mubi wamaganye iki gikorwa yongeyeho ko Ngobi yatawe muri yombi akoherezwa kuri station ya polisi ya Narufenya
mu gihe ategereje gukorerwa dosiye ku bwicanyi nk'uko tubikesha Daily Monitor. Ati turashaka kwihanangiriza ubuyobozi bw'amahoteli yose, utubari n'amazu y'abashyitsi mu mujyi ndetse n'akarere kugira ngo buri gihe umutekano w'abakiriya babo ube uwa mbere kandi bihutire kumenyesha inzego zibishinzwe ibibazo byavuka kugira ngo hakumirwe ibyaha. Umuvugizi wa PDF muri zone ya Jinja, Lieutenant Colonel Victor Kabigumira, yemeje aya makuru ariko yirinda gutanga amakuru arambuye. KNC na Mutabaruka mu Rwanda bakaba bashimangiriwe muri studio za televiziyo kuri TV1. Abanyamakuru babiri ba TV1 Kakoza Nkuriza Charles uzwi nka KNC imfura y'iwacu na Mutabaruka Angel Bell bahawe urukingo rwa COVID-19 rushimangira bari muri studio ya televiziyo mu rwego rwo gutinyura abandi barimo abahunze banga kubahiriza iyi gahunda. KNC na Mutabaruka Angel Bell bakoze iki gikorwa kuri wa gatatu Gashyantare 2022 ubwo bari mu kiganiro rirarashe basanzwe bakora buri mu gitondo cyari cyatumiwemo n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Remera. Baganiriye rero ku ngamba zo gukumira COVID-19 by'umwihariko gahunda y'ikingira, basaba uyu muganga wari witwaje inkingo zo mu bwoko bwa Moderna ko yabatera urukingo rushimangira. Agiye gushimangirwa, KNC yagize ati nizere ko mwese murimo kureba ati urukingo rushimangira ntacyo rutwaye. Nyuma y'igikorwa ati murabona yuko titireri aranshimangiye, ati none se arubona mpebeje, ati abareba televiziyo muraza kubona banshimangira, ati namwe rero mbagira inama yo kwishimangiza, ati ubu ngubu bya bindi byo kuvuga ngo umubiri wanjye urimo abanyerondo n'abasirikare bakirimo. Mutabaruka ashingiye ku kuba nta ngaruka zageze kuri KNC nyuma yo kwikingiza, yasabye abahungiye mu mashyamba banga kwikingiza ko baza nabo bakifatanya n'abandi mu kubahiriza iyi gahunda. Ati ubwo rero babandi bahungiye mu mashyamba muveyo. Nawe yahise asaba uyu muganga kumushimangira, maze nyuma yaho agira ati reka ntegereze ko ndi buhebebe, ati ninahebeba ubwo rero abagiye mu bihuru muveyo. Bombi bihurije amajwi hamwe basaba abatarishimangiza kubikora kuko rero ngo byongera ubudahangarwa mu mubiri ubarinda kuzahazwa n'icyorezo cya COVID-19. Uko bagiye babigarukaho turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda. Ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe wari umaze iminsi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Mu gicugu cuno wa mbere ijwi rya Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi ku mupaka wa Gatuna kuturabira uko vyifashe. Ashitseyo abwira Aloyize Bigirimana uko yabisanze. Irakoze cyane nk'uko wari ubivuze koko ni saa 9 za mu gitondo hano mu Rwanda. Icyo nakubwira ni uko niko byari biteganyijwe ko saa 6 zuzuye umupaka ufungurwa, ariko iyo saha ikindi n'ubu tuvuga bitabyumva hahise hagwa imvura nyinshi cyane. Abantu basanzwe baba ku mupaka batize bati ni ubwa mbere imvura ntiyari iherutse, imvura nyinshi cyane ku buryo nta kintu kimwe, nta muntu ucaracara. N'abashinzwe umutekano benshi bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari hano ku mupaka, bose bahise bihinda bajya kugama, abandi basura mu mamodoka. Nta muntu n'umwe ugeze tubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka. Tukigera hano twasanze hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka, ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu n'ubwo imipaka yari ifunze, iyo harimo umunyarwanda ashaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga. Ariko uko byari biteganyijwe ko abantu baza ku bwinshi, kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza kuko niba imanyumva imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa Gatuna. Mbega hari bande, hari abo bitavye ibi birori mu bategetsi b'ivyo bihugu bibiri naho imvura yaguye? Kugeza ubu ngubu nk'uko abategetsi bo mu Rwanda bavugaga ko nta birori bizaba byo gufungura, keretse gusa kuba umupaka bafunguka abantu bakinjira cyangwa abandi bakinjira mu Rwanda abandi bakagenda i Bugande, keretse nihagira abaza kubyitabira mu gitondo nyine cyo kuri uyu wa mbere. Ariko muri yavuga ko ari nijoro nta muntu wari uhari, yaba abaturage baho hafi nta muturage urumva saa 6 z'ijoro saa 8 nta muturage wari urimo gucaracara. Ego me Assumpta, woba wamenye nimba iyindi mipaka nyabagendwa nk'umupaka w'Ikagitumba hamwe na Cyanika nayo ubifunguye? Oya, makuru namenye yo nuko iyo mipaka yo itarafungurwa, n'uyu wari ugiye kuba ntangiriro, ariko iyo yindi yo ntabwo irafungurwa.
Kogwa leta y'u Rwanda yabitekanije kubikora mu ijoro buca niki cyatumye itabikora mu gitondo izuba riva igatekanya gufungura umupaka mu gicugu? Nta muyobozi n'umwe wigeze atangaza icyo kintu, gusa icyo hari cyo gutekereza yewe ni uko bashatse gutangirana n'itariki ya 31 bagatangirana nyine n'iyo saha ya saa sita z'ijoro, ariko ubundi kugeza ubu nta muyobozi wigeze avuga ngo bahisemo uyu munsi. Gusa n'ubundi nta n'umutegetsi wari uhari, nta muyobozi wari uhari ngo aze kuvuga ngo ndabifunguye ku mugaragaro. Byari uko guteka ya saa sita igena abantu bakaba bakwinjira abandi bakaba bagenda, ariko nta bikorwa byo gufungura ku mugaragaro byari biteganyijwe. Urakoze Assumpta, ntihagira ikindi kiboneka uratubwira mu makuru y'ibiganiro bitaha. Urakoze, turagushimiye. Urakoze cyane Aloyizi. Icyo mbona cyo nuko mu gitondo mu kanya mu masaha ari imbere hamaze gucya ibikorwa bye biza gutangira, ni amahirwe n'aba imvura ikagabanuka. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi burahakana ko atabasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwisiguye inyuma yaho amashirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo muri no misi. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru ikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro nimwe ihari yotuma abasirikare b'abarundi bajayo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha makuru ko ayo makuru atarayukuri. Ivyo tumaze bisanzwe tuzumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twabesha nuko igisirikare cy'Uburundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo. Igisirikare cy'Uburundi rero ntabwo kiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko igihugu kibanyi cya Kongo urabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Kongo baba barabibuze mu gihe bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko. Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare